الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jari niya mga kamaasan, katautay manghuran, palanggungan, haagama Islam. Muna-muna hitukbal na to in sa taud-taud pagsarang sukul pahadarat sin Allah Ta'ala. Hakarna in Allah Subhanahu wa Ta'ala masi-masi biubus niya kato, biubusog niya kato injinisan sin mga kanikmat-nikmatan niya. Hataud sin nikmat sin Allah Ta'ala sehingga in Allah Subhanahu wa Ta'ala nagfarman, wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang niyo sadjalong niya bista-bistahon in mga nikmat sin Allah tanto di niyo kakausan. Hapag bista sadja sin nikmat sin Allah di ta kakausan, biadiin na baha imagsyukur ha nikmat sin Allah Ta'ala. Jari niya mga maastay manghud kaulungan sin Allah Ta'ala. Hamuk ding ha mga sa halga-halga nikmat, sa lago-lago nikmat, bius kato sin Allah, amuna in nikmat kabuhi sin kita niyo. In nikmat kabuhi, amuna imaniw tiyo waktu-waktu sadja, hipagtakama-takama na to, simaniw tiyo luto-luto na to, dahon na to, magbalik pahadarat sin Allah Ta'ala. Kuno-kuno waktu, hauno-hauno tampat, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya in nagbabaya-baya kawaon magbalik din kato in mga nikmat ini. Mabaya kita rin mabaya, sadya kita iwan simbukun, makuyag kita tawari, masanyang kita taw masigpit, at kala mabut in waktu yadto, waktu kamatay sin kita niyo, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di na siya mapasamot, damikyan di siya mapatunda. Inini sa mata-mata hakahandak sin Tuhan na to Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalalu. Jari niya mga maastay mahud kiulungan sin Allah Ta'ala. Masi-masi, in kita yari halaw sin bulan mulya, amuna in bulan Ramadan. Bulan nahihipo sin rahmat, bulan nahihipo sin barakat, bulan nahihipo sin kaampunan magfirat din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala na to kaya sayuhan. Yari na kita niyo masuok pakahinapusan sin bulan Ramadan. Mga maastay mahud kaulungan sin Allah Ta'ala, unubaha in pangadjian, unubaha in pamintangan, unubaha in pusaka, kato na dawhat na to halaw man sin bulan Ramadan ini. Unubaha in pangadjian, mahinang talut, mahinang na to, luto hakabuhi na to, puas sim pagtaykod kato sim bulan Ramadan. Sabab mayta, law sim mga ulama, in waktu sin kita manu siya na bahagi siya nagtu. Waktu na kauna, waktu habiyayaon, iwan sin waktu asusungon. In waktu na kauna, bukun suko sim manu siya, sabab mayta, misampay kiaunan niya nakapag-ibadat patuhan ha waktu na kauna, di niya matanto in yaw na tayma kasin Allah Ta'ala tawaway. In waktu susungon damikyan bukun day sabsuko sing kita mano siya. Ayaw sabab.
ayaw pakain kinsum yaon. Ingana ka na sa jari tamatan, tuwang unin hinangon taunin maparagusta. In waktu suko si manusia amuna in waktu habihayaon. Sabab mayta, in waktu bihayaon, dihilan kita niyo ikhtiyar, dihilan kita niyo pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala kapag bayaan ta in waktu habihayaon. In waktu habihayaon, amuna in waktu sa halka-halka, amuna in bulan Ramadan. In Ramadan sing kita niyo tahun ini, bukon biasin Ramadan na tahun 5 bay. In Ramadan kita sing kita niyo haadlaw ini, hawaktu ini, bukon biasin Ramadan ha susungon sing kita niyo. Makna niya, in Ramadan hawaktu ini di na magbalik ka to sa lama-lama atat kalain siya manaykod na. Nakiabiyaksahan sing kita niyo, daing naman ha panagnaan sin Ramadan, di munay kita niyo sin dia akan sin Allah Ta'ala imanid sin liangan niya. Sa hingga manaykod din Ramadan, dihilan kita sin Ramadan pangadjian mahinang bulan sangka to hakawi ta. Sambil bisang pamanaykod in Ramadan, masi dumagbus dah kabuite mga pangadjian niya. In muna, lang si mga ulama, in bulan Ramadan, natawag siya lang niya Shahru Jihadil Akbar. Bulan pag-jihad, sin jihad sa laggo-laggo, sabab mayta. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, at kala uwi nila rin nga pagbunuan din ha Uhud, namungin Nabi pa mga sahabat niya, Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Uwi niyo na lang niya rin nga pagbunuan si buno sibi-sibi. Susungon tumudyo ka mo papagbunuan si buno dakula. Hawak tuyad to magsusud in bulan Ramadan, ha bulan Sha'ban sila. Sakali mga mastay, manghud kaulungan sin Allah Ta'ala. In mga sahabat lando na inu-inu hapasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa hinggalaw si mga sahabat, ya Rasulullah, lando sa kita na binsan na hapagbunuan ini. Lando sa kita nagkasigpitan hapagbunuan ini. Lando sa kita nasusa hapagbunuan ini. May baha kaulong niya nakapamung sinim buno ini, buno sibi-sibi. Uno baha lang ni pagbasaon mo yan, buno dakula. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in jihad sa lago-lago, jihadun nafs, amuna in pag-atubang iban sin hawa nafsu sin kita manusia. In pag-atubang iban sin hawa nafsu, labis siya malaggo din nga pag-atuwang iban sin mga kafir. In pag-atuwang iban sin hawa nafsu, labis siya malaggo din nga pag-atuwang iban sin mga syaitan, la'natullahi alaihim. In pag-atuwang iban sin hawa nafsu, labis siya malaggo din nga pag-atuwang iban sin mga munafik. Hangkan mga mastay, manghud kaulungan sin Allah Ta'ala. Halaw sin bulan Ramadan, dumagbus ka to in sa laggo-laggo jihad, amuna in pag-atuwang iban sin hawa nafsu. Mayta, sabab halaw man sin bulan Ramadan, naraak kita sin Allah Ta'ala magtahan sin hapdi iban sin uhaw. In ini hata apabi asupaya mapudda in nafsu hakabuhita. Maparagbus ta marayaw in pagjihad sin jihad sa laggo-laggo, na marata mag-atuwang marayaw in hawa nafsu ta. Mga maastay manghud kaulungan sin Allah Ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda kato taniw katan. Inna nafsa la ammaratun bisu, bunalto din hawa nafsu mang daaki siya pakangian. Daakon ni manu siya pakalaungan, daakon ni manu siya pakangian, daakon ni manu siya pakatigidluman. Inut-inutun ni manu siya. Hangkan lang hiya Imam Al-Busiri rahmatullahi alayhi, wasrif an hawak, wahadir an tuwalliyahu. Anib ko lang niya rin nga uno kabayaan sin hawa nafsu mo. Hali ikaw rin nga uno kabayaan sin hawa nafsu mo. Sabab mayta, iban paling ko lang niya anib kaw, dahil nga magkawa sa hakabuhi min hawa nafsu mo. Mana niya mga maastay manghud kaulungan sin Allah Ta'ala. In hawa nafsu atat kala karuhulan siya ring hambuk pahambuk, magnakura siya, magkawasa siya hakabuhi sin hambuk manusia. Hangkan piagmisal si mga ulama, in hawa nafsu ini biya long ni sa pantun binatang. In binatang, bang mga ibarat sapi, hawag to siya sibi-sibi, bisuron siya sin nagipat kanya patuo, makad siya patuo. Sabab mayta, sibi-sibi pa siya. Mamutin waktu wang siya malumaggo na, atat kala bisuron siya sin nagipat kanya patuo, mihibod na siya palawa. Mayta, sabab insay ni malaggo na. Biyaday sabay ning kahantang sin hawa nafsu,
Hapanagnaan siya sibi-sibi kapag agyan pa siya simmano siya. At kala mahinang siya dakula. Di na siya kapag agyan simmano siya. Magkawasa na siya kawoy sinambukmano siya. Hangkalong Imam Busiri rahmatullahi alay. Anib kaulong niya si magkawasa kawoy min hawa nafsu mo. Sabab baita. In hawa nafsu apabila siya magkawasa kawoy simmano siya. Siya na ini sa lagu-lagu sabab. Hikamula atawakan hikabinsa na hambuk manusia. Pila na manusia kaya sa kupansin kita niyo. Hakariasan ni siya mahanong masan niyang inkabuhi niya. At kala di maakin hawa nafsu niya. Imakaw pausaha sing kaibanan. Na inkiaunan niya nakabaksya kuntara. Nakabaksya hiluhala. Ngimi imparasahan sing kabuhi niya. Hakabiyaksaan niya inkabuhi niya mahayang masan niyang wayrong marugal kaniya. Wayrong tumipo kaniya. At kala di makin nafsu iyakad niya nahinang sabab dakula nagbula siya aming kiabuno kaniya siman pagkahinya manusia. Ini ni mataod manusia naraaksin nafsu nabin sana ingkabuhi niya. Hangkalaw si mga ulama tuba liman kana akluhu amira wa hawahu asira. Sa lagu-lagu paruntungan masuko si manusia hinang niya inakal pikilan niya nakuraha kabuhi niya. Sarta hinang nin hawa nafsu niya, ban niya ka hakabuhi niya. Intaw piya pag nakura nin akal pikilan niya hakabuhi niya. Amin mga sila manusia, amin tiya tali-tali nila, pipikil-pikil nila, uno-uno ni karayaw amuyat pinhinangon niya. Di siya magparuli kabayaan kasi nafsu niya iban sindi, bangman inyaw ni karayaw amuyat pinhinangon niya. Wawailun liman kana akluhu asira wa hawahu amira. Sarta sa lagu-lagu, kalusungan, kaluhian, kajuljanaan. Masuko si manusia, hinang niya inakal pikilan niya, ban niya kahakabuhi niya. Sarta hinang niya in hawa nafsu niya, nakura hakabuhi niya. Manusia piya pag nakura nin hawa nafsu niya, hakabuhi niya. Amo mga manusia, tiya tali-tali, ti kita niya sadya, uno-uno yung kabayaan niya. Di siya magparuli inyaw hikangi at awa hikarayaw kaniya. Bangman inyaon kabayaan sin hawa nafsu niya amuyat pinakaroon niya. Mga mas, tay mahod kaulungan sin Allah Ta'ala. Halaw man sin bulan Ramadan, in sarayaw-rayaw dumagbus in pag-atubang taiban sin hawa nafsu. Mapudda sin kita niyo in hawa nafsu hapagtahan nato sin hapdi iban sin uhaw. Di in hawa nafsu ini maraog sin kita niyo. Kaya hatian sin mga ulama in kahalan hayni. In pag-atubang iban sin hawa nafsu, ini kapudda hawa nafsu, ini kabuno hawa nafsu amunin pagtahan sinhap di man sinuhaw. Hangkanin mga kaulama ang zaman na kauna. Biyuhi nila, kabuhi nila, biyak sa nila yung kabuhi nila magtahan sinhap di hamaksud mag-atubang iban sinhawa nafsu niya. Hangkan lang yal Imam Asyafi rahmatullahi alay, ma syabitu mundu 15 sinin, wayroon na kulaw niya bakas na kananamkan sublo kay sinang putag 5 tahun. Makna niya nagtahan si hapdi, ni manam siya sin hapdi bukon sa jahal waktu bulan Ramadan. Sampil na nay ko din bulan Ramadan, kaya wa ni pangadjian hambuk dakula binin kanya sin Ramadan, amuna in pagtahan sin nafsu, sehingga pagtahan sin hapdi hipagpudda sin nafsu, sehingga iabot hang putag 5 tahun ni al-Imam Asyafi rahmatullahi alay, wala siya nakananam kansub. Makna niya mga maastay manghud. Diya niya nag-atubang marayaw hakabuhi niya in hawa nafsu niya. Piyudda niya marayaw hakabuhi niya in hawa nafsu niya. In Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, namung siya, ma syabi'tu mundu aslamtu. Wayruna kulaw niya bakas na kananam kansub, lukay simpagsud ko paara ma-Islam. Unay maksud, diyono niya tuod marayaw in hawa nafsu niya. Piyudda niya marayaw in hawa nafsu niya. Sabab kihatian niya, in hawa nafsu niya mangdaki siya pakangian. Hangkalaw si mga ulama, in nafsu markabun lidunub. Siya na ini in sasakatan si kita manusia, tumudyo pa papardusahan, tumudyo pa kangian, tumudyo pa kalaungan, hada akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mana niya mga maastay mahud kaulungan sin Allah ta'ala. Muna-muna pangadjian, biat katu, hindu katu, simbulan Ramadan, amuna impaktahan sin hawa nafsu. Sehingga manaykod in bulan Ramadan, tumutog kita hapagtahan sin hapdi supaya maatubang mapudda tamarayaw in hawa nafsu hakabuita. Ini karuan niya mga maastay mahud kaulungan sin Allah Ta'ala.
Halom simbulan Ramadan ding hapanagnaan diak kita sin Allah magpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Piardo na kaniyo in pagpuasa biasin ka pardo si mga manusia na kauna rin kaniyo. Hamaksud la'allakum tattaqun. Hasupaya in kita manusia umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahinang kita manusia nagmamabuga pahadarat sin Allah Ta'ala. Mana niya in pangadjian biat katu hindu katu biulan sang katu simbulan Ramadan. Saing kami sampeng kiaunan niya manaykod amuna in pagmabuga pahadarat sin Allah Ta'ala. Halon simbulan Ramadan tiarbiya kita, hinduan kita. Disiplin kita, kakausan ta, bisampeng kiaunan kakausan ta. Halong simbayta, mataod makaon pag-inom, mataod pagkaon pag-inom, sumakawatat kala in Allah Ta'ala nagdaak papagtahanon kita sin hapdiban sin uhaw, di kita lumanggal sin sara, di kita gumaos sumungit sin pagkaon sa babmayta, in ini timanda kato in matan pagmabuga patuhan Rabbul Alamin. Puasin Ramadan mga maas tay manghud. Bukon kita diak sin Allah magtahan sin pagkaon iwan sin pag-inom. So makawa hata pagtaykod sin bulan Ramadan. Bukon kita umanib ding ha pagkaon iwan sin pag-inom. So makawa jagahan tatuod marayaw in pagkaunta daing ha mga pagkaon halal. Ayaw mabot na kamuita pagtaykod sin Ramadan kalupahan ta na isipat pagbabuga pahadarat sin Allah. Amun tiarbiya kita sin Allah halaw man sin bulan Ramadan. Pagtaykod sin bulan Ramadan, jagahan tayo isipat pagmabuka patuhan, hapag sim pagkaon halal, ayaw kita mahulog madto pa pagkaon haram. Sabab mga maas tayo mahud, in pagkaon haram mula-mula pamano siya biakato. Sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata an haram, fannaru awla bihi. In tiap-tiap unod, tumubo siya ring haparkala haram, in narka jahannam, siya yan in labi mapatot, labi dumakpog kaniya muna-muna. Mana niya, imano siya nagdarasin unod haram, dahin hapagkaon haram muy pahadarat sin Allah, hukasan siya pinarka jahannam, sunuon siya pinarka jahannam, lanuan siya rin pinarka jahannam, banging kiaunan niya, makasud palom sin sulga, ang pasya pasurong palom sin sulga. Hangkan mahal ka kato mga maas tayo manghuding kahali antay parkala haram. In mga kaulamaan zaman na kauna, lando sila nag-anib din haparkala haram mayta, hasupaya dumagbus imatan pagmabuha pahadarat sin Allah. Kaya hatian nilin kamumulahan si pagkaon haram. Hangkan ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alay. Ya Imam Abu Hanifa halom sin 7 tahon wala siya kimaon kambing. Mayta siya wala kimaon kambing para halin kambing. Hambuok day nga mga kakaon kasuban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunaing kambing. Ya Imam Abu Hanifa 7 tahon wala kimaon kambing may taunin sabab unin hangkan. Sabab hawak tuyad to nakapahoy kambing simbaitul mal nakapahoy. Imasuwi ya Imam Abu Hanifa hamag-iipat kambing. Ya kaulong niya mag-iipat kambing. Biya din bahalaw niya lukay sin pangumulan sin kambing diha pa po sin dunya. Nalaw niya ya Imam inumul sin kambing mataas nalaw niya 7 tahon. Sa ingay kiaunan ya Imam Abu Hanifa wala siya kimaon kambing halom sin 7 tahon. May taunin sabab. Sabab in kabukaan niya. Ada kala makakaon siya kambing at kala siya kumaon kambing. In kabukaan niya makaon niya amuna in kambing sin baitul mal nakapahoy yadto. Biyahin ni kaya sin mga ulama mag-anib hapagkaon. Asupaya dumagbus in pagmatan pagmabuka pahadarat sin Allah Ta'ala. Mga maas tayo mahud kiulungan sin Allah Ta'ala. Puas sin pagjakat nato day nga pagkaon bilang pagparagbus sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Law sin mga ulama inhantang sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin tumindog siya to parkala. Muna-muna ay yuta Allah wala ya'si. Tumutog kita magtaat hauno-uno diya akan sin Allah sarta di kita magmaksiyat kaniya. In ini hambuk lambang simatan pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Magtaat hadiya akan sin Allah sarta di magmaksiyat kaniya. In pagtaat hadiya akan sin Allah bukun sumay kitaon ta sadyang kawayaan ta. Kitaon ta sadyang katanaman ta. Kitaon ta sadyang kasuban ta. Kitaon ta sadyang makaan ka to bukun. Sabab may ta, in Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak kato,
Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffah. O kamu mga bariman. Sud kamu para may Islam sinlungbos pagsud. Wayroon pagpipi. Law ni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah katama ridha fi ta'atin. Bunal to tiapok sinallahu ta'ala in ridha niya. Doon haun-uno dagbos sin pagtaat kaniya. Wayroon tiyan to kato hapag sambahayang sadya kabakan in ridha sin Allah. Hapag puasa sadya kabakan in ridha sin Allah. Hapag zakat sadya kabakan in ridha sin Allah. Wayroon tiyan to kato. Hangkan mahal ka kato hinangunteng katan dia akan sin Allah Ta'ala. Sibu day manahot maaslag. Matanam iban simbukon. Mabugat iban simakaan. So way ta maparagbos. Ayaw mabut kato hakabuy ta imbaba-babaon ten hambuk day nga mga karayawan. Sabab in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbanda kato taniw katan. La tahkiranna minal ma'rufi shay'a walau an talqa li akhika biwajhin talik. Ibot ayaw niyo tud babain uno-uno ray nga mga karayawan. Bisan hat tumatud ko patay manghod mo Muslim hawak to ko hakahalan ini ikaw naguuyom. Bisan hat uyom katawa patay manghod Muslim hawak to ka mo magbak. Ayaw mo siya baba laggu siya piya laggu kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahsabunahu hayyinun wa huwa indallahi adim. Impangannal na to, impakaradyaan ini sibi-sibi da sa kalituin ini, malaggo siya pahadarat sin Allah Ta'ala. Ini karuan yung mga maastay, mga dagbos yung pagmabuka patuhan, amo na yung paghinanib deng hamaksiyat patuhan. Anibanin katan liangan sin Allah, sibu day sab imanahut maaslag, imatanam iban sibukun, imakaaniban si mabugat. So way kaaniban sin kita kata na supaya dumagbos in kita ni manusia, ipon sin Allah Ta'ala nagmamabawa kaniya. Sabab lang ni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Inna Allaha katamal ghadaba fi ma'siyatin. Bunaltod tiapok sin Allah imurka niya doon na uno dagbos sin pagmaksiyat kaniya. Wayre sabtian to kato. Hapag takaw sadya madaw hatimurka sin Allah. Hapag zina sadya madaw hatimurka sin Allah. Hapag inom alak sadya madaw hatimurka sin Allah. Wayron day sabtian to kato. Hauno-uno masiyat, posible manusia madawhat niya imurka sin Allah Ta'ala. Misampeng kiaunan sibi-sibi pamandang niya. Doon na nakatatapok imurka sin Allah Ta'ala. Hangkan mahal ka day sabkato bilang umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kaaniban teng kataan sinliangan sin Allah Ta'ala. Sibu day manahut maaslag, ngatanam iban simbukun, makaaniban si mabugat kaaniban takataan. Di man jarikato bilang ipon sin Allah. Himihinang kita sindia akan damikyan. Himihinang daysab si maksiyat patuhan Rabbul Alamin. Intao biya-biyahayning sa pantun. Intao naghihinang sindia akan sin Allah. Himihinang daysab sinliangan sin Allah Ta'ala. Biyasya sin sa pantun manusia amuin. Namayho siya, nanamong siya maamu. Nanamong siya malingkat, malano, maamu, mahamut. Sarta limakso siya madtupa. Amuin papisak. Pagawas niya naman na namong tamong maamo, di magsusyamad to papisak. Nen tao biyahin ni tao bukom marewin akal niya. Imano siya bariman, nagmamabuka patuhan Rabbul Alamin, tumutog siya hadiakan sin Allah, sarta umanib siya katan liangan sin Allah Ta'ala. Ini karwadag mo sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin, law si mga ulama ay yadhkurallah wa la yansah. In Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun na to danundaran hakabuy sing kita ni sarta di kita magkalupa. Inini dagbus lambang hikarwa sin pagmabuka pahadarat sin Allah. Halon kita panumtum pahadarat sin Allah. Haupus kita nanunumtum pa Allah. Ha-iskul kita nanunumtum pa Allah. Ha-masjid kita nanunumtum pa Allah. Ha-tabu kita nanunumtum pa Allah. Impag panumtum pahadarat sin Allah amuna in sa lagu-lagu ibadat patuhan Rabbul Alamin. Naunin sambahayang akimis salata lidikri. Tunayan in sambahayang bilang pagtumtum kako. In puasa naunin puasa supaya manumtum pa Allah. Naunin paghadya supaya makapanumtum pa Allah. Maana niya impag panumtum pahadarat sin Allah hambuk amal ibadat sa lagu-lagu sin kita bilang manusia. Di kita magkalupakan ni hauno-uno kahalan. Si muda masigpit ibang si masan yang hitumtum papahadarat sin Allah. Hangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda,
ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi siddah. Tumtumain Allah Ta'ala kahalan ini kau masanyang. Tumtumun kau sin Allah akahalan ini kau yang masigpit. Mga maastay mahud kaulungan sin Allah. Ini katudag busim pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Ay yashkurallaha wala yakfur. Tumutog kita hapagsukur ha mga nikmat sin Allah sarta di kita magkufur kaniya. In pagsukur ha nikmat sin Allah Ta'ala, hambuok din ha mga ibadat, hambuok din ha mga salaggo-laggo ibadat. Magsukur kita ha uno-uno nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin. In ini sabab dakula amuin higanap-ganapan sin Allah Ta'ala kato in mga nikmat piyagsukulan ta. Biya na sinsambat na sabot takain na intaod sin nikmat sin Allah Ta'ala kamuhitay ni sa hinggapyarman sin Allah Ta'ala di na to kakausan bistahon. Hapag itong sadya sin nikmat sin Allah rin na to kakausan biya din na magsukur kaniya. Makna na yung pagsukur pa nikmat sin Allah di tarisab kakausan. Hangkalaw ya Imam As-Sanusi rahmatullahi alay, la yustata'u syukru ni'amihi illa huwa min ni'amihil jamma. Wairooni siyo-siyo atawakan uno-uno hindi hilan gaus sin Allah Ta'ala makapagsyukur ha nikmat niya. Malainkan in pagsyukur yaon, lamud pa siya ring ha mga nikmat patot pagsukulan niya magbalik. Nain Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam ima sumusya pahadarat sin Allah. Ya Rabbi kayfa ashkuru, ya kaulong niya Tuhan ko Rabbul Alamin. Biadiin bahaing kahantang ko kay mo magsukur ha mga nikmat mo. Farman sin Allah, law zakartani syakartani, walau nasitani kafartani. Ya kau Musa, kuno-kuno kau makatumtum ka ko ha mga nikmat ko. Tanto ini kau yan nakapagsukur ka ko. Kuno-kuno kau nalupa ka ko din ha mga nikmat ko. Tanto ini kau yan nakapagkufur, wala na nakapagsukur ka ko. Mana niya mga maastay mahod kaulungan sin Allah. Uno-uno nikmat himabaya tahi pagsurong parang sarang surukul pa Allah Ta'ala. Kannalunta taliuntayin Allah Ta'ala. In nikmat ini sa mata-mata anughara sin Allah. Simudain magbaya inda kanganta. Magbaya inda kanganta kannaluntayin Allah. In ini sa mata-mata lidjiki ka ako sin Allah Ta'ala. Simuda maggadji kita mga upista. In ini sa mata-mata lidjiki ka ako sin Allah. Kuno-kuno kita makatumtum pa Allah hauno-uno nikmat sing kita. Inyan tarbilang siya ring ha mga salag-bulag pagsarang sukul pahadarat sin Allah Ta'ala. Ini kato pangadjian kato simbulan Ramadan. Lang si mga ulama. Dahil hapanagnan sin Ramadan diya kita sin Allah Ta'ala magpuasa. In pagpuasa hambuk ibadat dakula rukun sin agama Islam. Sa kaliyahon hakahinapusan hadul-dulan simbulan Ramadan. Naraak kita sin Allah Ta'ala in magzakat pitla. Mana niya mga maastay mahud kaulungan sin Allah Ta'ala. Habulan Ramadan ini piya pag-ibadat kita sin Tuhan. Hakainapusan niya, diaak kita sin Allah Ta'ala magparuli papagkahita manusia. Magparuli papagkahita Muslim. Dia akan katu sin Allah aminin pangadjian katu hikatu simbulan Ramadan. Pagparuli mahinang kita, baing parulihon patay manghudta Muslim. Inini kari asali sindaakan sin Allah Ta'ala. Yuurulan sadya siya, tiatapos sadya siya, hihipos sadya siya sin sipat pagparuli patay manghud Muslim. Mayta. In sambahayang sin kita ini, diaak kita sin Allah Ta'ala, panagnan niya tumakbir, Allahu Akbar. Hakahinapusan niya sumalam. In pagsalam ini, hasyariat sin agama Islam, siyon nakatu in sumalam kita hakatan uno-uno ataway siyo dampal patuuta. Iman dampal palawata. Maana niya hakahinapusan sin sambahayang baon day sabden doon pang Hindu pasipat amuin pagparuli patay manghud Muslim. Hasapag haji damikyan. Hapag haji rukun day sab sin agama Islam. In paghaji madto pa Baitullahil Haram pa Makkatul Mukarrama. Imano siya maghaji at kala makahinang sila kasaan kalaungan ha paghaji nila, daakon sila kahinapusan nila magbayad dam. Impagbayad dam ini, magsumbay hambuk kambing, hipagpahampit, mahinang siya jajamuhan si mga fakir miskin. Maana niya, haibadat paghaji, hakahinapusan niya, biat day sab kita sin hatungod sin, sipat pagparuli patay manghud Muslim. Mga maas tay manghud kaulungan sin Allah Ta'ala. In pangadjian ni katu bipedihil katu sin Ramadan. Biulan sang katu sin Ramadan. Mahinang kita mano siya baing parulihon patay manghud ta Muslim.
Kailuing kamatayin tayo mangod ta Muslim yadto ha Palestine hawak tu yayaw nini. Maglakitud sila sintatabangan dahil nga mga pagkahinila barima na katiling kaldunya. In kita'y nili na magkakaos tumabang alta madto kanila sari di bisanda kuman hadwa ata ayaw tatud sila kalupahan. Hadwa ata tahajjud ta, hadwa ata dum Lailatul Qadar, hadwa ata puas sa bahayang lapayon ta sila. Sabab ini dagbus pang Hindu kato sintaka mata Islam mahinang kita nagsisipat sipat baing parulihon patay manghud Muslim. Nagulal kita niyo mga Muslim, al-Muslim di akhihil Muslim kal jasadil wahid. Muslim patay manghud Muslim biya sa pantun hambuk jasad da. Inambuk jasad pagyanon bang sumakit in duhol bakul sikih. In katahan sin ang gawta-baran makananan sisingi tanam niya. In kita damikyan pagkahita Muslim banging pagkahita Muslim halom kasusahan suway in kita ini di mahinang magpasad papagkahita Muslim. Suway makananam day sab kita kasusahan. Amini mga master mo di kato pangadyan kato sin Ramadan. Ini kaupat niya habulan Ramadan hangko dum kahinapusan sin Ramadan amuna aundum mahal ka siya ding hadum hang ibubulan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam atatkala nagnasihat siya kan Sayyidah Aisyah, ya Aisyah hadum abulan Ramadan aun hambuk dum mahal ka ding sinang ibubulan amuna indum Lailatul Qadar. Long sin Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, uno baha long ni pangayoon ko hadum Lailatul Qadar yan. Bang kulong ni kasabuhan. Sabda sin Nabi, pangayo kolong ni al-afwa wal-afiyah. Pangayo kolong ni kamaapan patuhan. Iwan pangayo ko kasalamatan patuhan. In mano siya tumutog siya magpangayo kamaapan pahadarat sin Allah. Dihilan siya sin Allah Ta'ala sipat baing maapon papagkahin niya mano siya. Ayaw pa'y mano siya mangayo kamaapan kaniya. Mismo hindi mangayo kamaapan tiyatap maapon niya sa babmayta baing maapon siya. Imano siya baing maapon papagkahin niya mano siya. Siya na ini inhabok day nga mga mano siya nagulal sin Nabi. Susungon maghula sin halom sin sulga yari pahakabuhi niya dunya. Aw nabuk sahabat ta zaman sin Nabi. Tiudlo sin Nabi. Giulal sin Nabi ta usulga. Nakatutiudlo sin Nabi. Sakalin sahabat inin amalan niya. Hari pa siya matug. Maapon na yung kataan sin nakarusakan niya. Sarta pangayo pagniatan niya pangayuan kamaapan ng kataan sin kiarusahan niya. Dahil nga sabab sin addat na ini, nga sabab sin sipat na ini, giulal siya sin Nabi ta usulga. Di pa siya hababaw sin dunya. In ikarwa pangayon sin kita mangayo kasalamatan. In pagpangayo ta kasalamatan at kala kita tumutog mangayo kasalamatan patuhan Rabbul Alamin. Dihilan kita sin Allah Ta'ala sipat salamatun ta in pagkahitamano siya dahil hakangian simbaranta. Salamatun ta mano siya dahil hasimudta. Salamatun ta mano siya dahil hapangatudta. Salamatun ta mano siya dahil angan-angan tamangi. Na imano siya masalamat na pagkahinamano siya dahil hakangian sing ginhabaran niya. Insya Allah Ta'ala siya ini intaw nagdarasipat. Amin umugtong sin ulong sin Allah. Sin lasa sin Allah. Sin kaampunan iwan rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ni mga maas tayo mga dinupat. Pangadjian ka to simbulan Ramadan. Tumagna siya. Dahil hapag atuwang iwan sin hawa nafsu. Tumutog ka to sampay manay kun imbulan Ramadan. Inikarwan niya amoy dumagbos kato imatan pag mabuka patuhan sampay manaykod kato in Ramadan. Inikato niya tuwan kita sipat bulan sang kato sin Ramadan may nang kita baing parulihon patay mangud tamano siya papagkahitamano siya labiluwa ng tay mangud ta Muslim. Inikato inikaupat niya may nang kita pati maapon iban pati salamatun papagkahi Muslim. Banging kiaunan si mga sipat ini si mga sipat ini mabuhi ta hakabuhi ta in kabuhi ta dumagbos siya biasin sa pantun Ramadan bisan peng kiaunan niya bukon Ramadan. Hangkalaw siguro na mo kalasan hinangalaw ning kabuhi mo biya kausin sa pantun habulan Ramadan. Hinangon sinallahu taling kamatay mo biasin sa pantun adlaw haylaya. Mana niya bang inupat sipat ini tumutog hakabuhi ta sampay manay kud in bulan Ramadan. In kiaunan ta biya kita sinhalaw man sin bulan Ramadan. Sehingga hakabuhita, di akamatay ta, dihilan kita kakuyakan sin Allah Ta'ala, labi rin hapagkuyag, apagkukuyag sin kita ni uhaad na uhaylaya. Mura-murahan mga maas, tayo mangud kaulungan sin Allah, tayo ma sin Allah, imani uti waktu sin kita niyo, sarta papagbarakatun niya kato, inangon niya asbab hidayah, rahma, baraka, magfira, sakina, nusra, syafa'ah,
kato taniw katan, lapay in family nato, kauman nato ibang katan umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulang maglabi, ando, mga yutuda ko kamapan kaniw katan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.